هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإسلام، وله الشكر على نعمائه علينا. له الحمد حتى يرضى، وله الحمد إذا رضي، وله الحمد بعد الرضا. وصلى الله وسلم على إمام الموحدين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. شكال يتقول ميدين الله سبحانه وتعالى أمو يتورندين حندني أمو جارورندين هيراني إن جرنيمو إن يتيمو ها أولي إن جرنيمو إن جاريمو دي أولي دي أولا إن جرنيمو إن جاريمو باو دي أولا إن دوانيكي قرنا أتاكي فنقنو لنا يرميني النبي ميدين محمد صلى الله عليه وسلم الذي من أطاعه دخل الجنة ومن أصاه فقد أبى. ونلادو النباجو مهند هورما دفتي دمووناتي الجنة يدو دمو وبمو كونسالينات الجنة يوالا دمي هري كدفتر ميدين خذ عقيدتك من الكتاب والسنة للعلامة محمد جميل زينو، هذا العالم الكبير المدرس في دار الحديث بمكة المكرمة، جزاه الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا، وغفر الله لوالديه وأسكنهما فسيح جنانه. إذن كدفتر جرنون هندك تيمانغال وني كدفتر نين جوفي دون جرنون وإني دمانغال هذه العقيدة ندو فينده. هذه العقيدة ندو فينده ست دوغم كويته دوغم العقيدة فينده koko neɗɗo on fiɓata kon ka ɓernde, ko marata ka ɓernde kon o huma ha gaɗa ka ɓernde o wona e dow ɗum, o wuura e dow ɗum, o wuuriday ɗum, tawa konko o fiɓi ɗon no teddi e makko fayda ɓuri hoore makko, ko ɗum wiyete al aqida. ko ɗum waɗi karama ko ɓen inni al aqidatu qad takunu sahihan salimatan, qad takunu sahihatan salimatan wa qad takunu saqimatan fasidatan. Koko wiyete aqida finde eno wawi wonde finde sellunde hisunde, eno wawi kadi wonde finde ñawde bonde. Masalan annasarankoɓe hiɓe jogii finde e annabi Isa ma pille bonde, fiɓugol wonde Isa ko ɓiɗɗo Allah, e fiɓugol wonde Isa ko tammo Allah, e fiɓugol wonde Isa ko Allah. ɗiɗo fuu ko pille ɗe anndanɗa hoore ma koɗi itiqadat fasida saqima batila. kadalik buy kadi e julɓe ɓen kadi no jogii pille Allah tabaraka wa taala ara pille ɗen ɗe sella, wano ɓen yimɓe jogiiɓe finde wonde Allah o innantake nokku, Allah innantake ko wiyete kon sifa, wano yi'ugol e nanugol e wonugol makko ka arshi makko e juuɗe makko ɗe o yewtiɗen fi muɗum. ɗum ɗo innantake Allah, ɗum ko ta'tilu sifat, ko ɓolɗingol sifaji Allah ɗin itta ɗi, ɗum kadi ko mara ɗum fi al aqida. ɗum kadi ko nawnare go noon kadi e finde nden ɗon nawnare ko enen julɓe ɓe nga tigi ko ngade woni. ko ɗum waɗi ceerno meɗen on a cheikh Abdourahman al akhdari o maaki ka fuɗɗode l akhdariyu awwalu ma yajibu ala al mukallafi tashihu imanihi, ko adi waɗɗade taw e dande hellifaɗo fof o sellingol taw finde makko nden, ko si finde selli si dewal noon ñaawe. ko ɗum waɗi karama ko ɓe wiyay al aqidatu awwalan, finde nden taw atti, ko finde nden atti taw e gurnan julɗo. ko ɗum waɗi so daari ka muqaddima ga ka deftere nden fuɗɗi ɗon, ceerno on no yewtiri en noon ka fuɗɗode deftere nden o maaki li anna aqidata tawhidi
asasu saadati linsani fi dunia wal akhira. Eɗen jangira oɗo aqida selluɗo sabu noon ko wiyete finde tawhidi nden ko nden woni bindere, ko nden woni lasliire ko wiyete ko gurnan julɗo on adna e lakara. si ɗon moƴƴi haray heɓike ko heddi kon ka moƴƴa, si ɗon boni hande kadi ala ko moƴƴata e julɗo on hande kadi, wona dewe ɗen, wona gandal ngal, wona jikku on, ko ɗum moƴƴi wo ko moƴƴi nafatamo si tawi finde nden ñawi. ceerno on maaki yatawaqqafu alayha masiru lmuslimi min saadatin aw shaqa'in wa inna ahamma ma fiha altawhidu alladi khalaqa allahu alalama li ajlihi wa arsala rusula litahqiqihi fahada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baqiya fi makkata 13 aman yad'u ila tawhidillahi fi ibadatihi wa du'aihi wahdahu duna siwahu. O addi aya qur'an on ka suratul jinni aya 17 wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada. muhimmun jiddan nde julɗo famata ɗum. ceerno maaki yatawaqqafu alayha, a diina julɗo on ko daroto, ko mahoto, ko feŋoto koye dow finde makko nden. wali so maaki yatawaqqafu alayha, heno daro e hoore sellugol finde nden masirul muslim, jaaƴorde julɗo on, yaadu julɗo on, gurdan julɗo on, fi julɗo on o fof e makko ko fawoto koye hoore sellugol finde makko nden. ɗum woni masirul muslimi, yaadu julɗo on min saadatin aw shaqa'in, yaarugol julɗo on ka malal e yaarugol julɗo on ka malkisande, fof e muɗum ko fawoto koye hoore aqida on, finde makko nden. ɓe mana si julɗo on yahay masirun ila saadatin la budda an takuna aqidatuhu sahihatan. si julɗo on masiruhu ila shaqa'in, si tawi yaadu makko ɗum kadi wona e faade e malkiseede, ɗon kadi la budda an takuna aqidatuhu mabniya ala albutlani walbatili, ko be finde makko nden maho e hoore mere e fenade. si finde on tigi ɗen selli haray o heɓino yara ka malal, si finde nden boni haray ɗon o fokkiti ka malkiseede. yatawaqqafu alayha masiru almuslim, eno daro e hoore finde nden yaadu julɗo on min saadatin, jaajorgol makko ka malal, aw shaqa'in, ma ka malkiseede. o maaki wa inna ahamma ma fiha altawhidu, no jeeya e ko ɓuri himmude ko jangete kon e aqida on, ma ko jeeya e aqida on kon finde nden ko wiyete kon attawhidu. kon woni attawhidu ka pular gootin mbaaku joomiraɗo subhanahu wa ta'ala, ifradullahi ta'ala bil ibada, wajjinɗingol allah wotinɗiniramo dewe ɗen, wajjinɗinamo ka dewe makko. sa nani tawhid ko wajjinɗingol allah ka dewe, liddu tawhid on ko poɗodiri e tawhid on ko shirku on. si neɗɗo wonari muwahhid yakunu mushrikan, si neɗɗo wonari jon tawhid o wona e jon shirku, la mahala, feere wo ala. o wata wonde wala to ko fariqun fi ljannati wa fariqun fi sair, inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. si finde nden sellari nde bonay, feere wo ala. o maaki noon no jeeya ko himmi e finde julɗo tawhidi on, alladi khalaqa allahu alalama li ajlihi, o tawhid mo allah tagiri nde ɗo windere nden sabu muɗum. kon ɗum wiyete al alamu o kullu ma siwallah. wona fi détail ji jani no ton kadi e konngudi karamkoɓe no cheikh Ouseymin no wiya wonde wi'ugol kullu ma siwallah fa huwa al alamu, wonde taarif on himo raɓɓiɗi, sabu hunaka jamadat la tuaddu min al alam, hunaka awalimun laysa min al alami. o alamu meɗen ɗo ko anduɗen jinna yimɓe malaika ɗo e kulle ɗen no woodi ko tata nayi ɗum ɗo jeeya, kañum wurin ala wonki.
kono fof e muɗum ko hombo tagi ko Allah tabaraka wa taala. ala kullin en jettay tarif daɓɓo on kullu ma siwallah fa huwa al alam, kala ko wona Allah ko ɗum woni al alamu, fallahu wa rabbul alami, kanko Allah woni jomiraɗo jeeyiɗo fawtiɗo wonɗo newde windere nden. o wi alladi on tawhid khalaqa llahu al alama li ajlihi, on tawhid mo Allah tagiri windere nde sabu mum. o gandi ɓeɓe nanten no wiya wonde yiite ngen ko sabu nelaɗo tagira, aljanna on ko sabu nelaɗo tagira, kammuli ko sabu nelaɗo tagira, leydi ko sabu nelaɗo tagira, yimɓe fof ko tagira ko sabu nelaɗo. ɗum ɗon wona hunde sellude, wona hunde sellude. joni seedena hunde sellude ko hombo woni nelaɗo, ko o rasulu rabbi ila al alami, ka ko nulaɗo jomiraɗo windere nden faade e windere nden, ka ko nulaɗo jomiraɗo windere nden faade e windere nden. joni si tawi taguɗo on tagiri sabu makko, haray hande kadi kanko koyo won ɗum nu nelaɗo goo ara koyno tindina faade e makko, kanko tagiraɗo on sabu muɗum. ok, landal ɗimmal ngal kadi joni si wiyama yiite e aljanna yimɓe malaika fuu ko sabu nelaɗo tagira, haray nelaɗo ko sabu hombo tagira, wiyete ko sabu Allah. ka joni no yimɓe ɓen kadi ko tagaɓe, kana tagaɓe ko tagaɓe, hombo tagi ɓe Allah, ko honno nelaɗon tagira fi Allah, yimɓe ɓen tagira fi nelaɗon, haray woni reweteɓe ɗiɗo. faami ɗum ɗon ko butlanun fil aqida, ɗum ko mere noon ka finde. ko selli kon yimɓe ɓen, jinnaji ɗin e malaika ɓen ko tagira ko fi rewgol Allah, mummunteji ɗin e piiji ɗin fof ko tagira ko fi ko yimɓe jinna e malaika neminora gollitira. on faamiyoten ɓen Allah tabaraka wa taala wi wa ma khalaqtu l jinna wal insa illa liyabudun. Allah fenniɓe o wi mi tagari jinna e yimɓe sina fi yoɓe e rewa. siko fi nelaɗo tagirnoɓe wiyayno mi tagirari jinna e yimɓe illa li muhammadin sallllahu alayhi wa sallam. ka mana yimɓe ɓen e jinnaji ɗin ko tagira ko fi dewal, yiite ngen ko tagira ko fi kala saliɓe ngal dewal, aljanna on ko tagira ko sabu ɓe jaɓuɓe ngal dewal ɗon tottingal. ɓay Allah tagiri yimɓe ɓen sabu dewal ngal, o waɗi kaso saliɓe ɓen, o waɗi galle jaɓuɓe ɓen. yiite ngen woni sijnul usat, aljanna on woni darul ibad. idan ko ɗum ɗo woni ko selli ko. o wi oɗo tawhid ko sabu o Allah tagiri en ko fi yen rewmo kanko tungara en kafidari mum ɗuɗɗum. wa arsala rusula li tahqiqihi, guluje 313 nelaɓe annabaɓe ko nula, guluje uluf minhum ko ɓe nulira ko fi hen ɗum ko fi oɗo tawhid yo o tabitu. goti mba ko Allah ngun yo ñiiɓu, shirku yo accu. jangu aya on ka suratu al-baqara, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudu llaha wajtanibu taghut, ma aya on ka al-qur'ana. fa hada rasulullahi, ndare ɗo ko nelaɗo Allah on ni, baqiya fi makkata, o wuruno makka, o heddi makka 13 aman, duuɓi 13, yad'u ila tawhidillahi, mo noddude yimɓe ɓen faade tawhid. nelaɗo duuɓi 13 ɗin makka ɓe noddari yimɓe faade zakka, ɓe noddari faade hajju, ɓe noddari faade korka, ɓe noddari faade jihad. ko ɓe noddi ko honɗum o ubudullaha wala tushriku bihi shay'an, rewe Allah o ton kafido Allah e goɗɗum, ila ahadin ko goto bajje on ɓe noddi faade muɗum. wa du'aihi, ɓe noddi yimɓe ɓen e nder ɗin duuɓi nogay, yani 13 ɗon, toragol Allah, faabinoramo kanko tun Allah, wahdahu kanko tun, duna siwahu ko woritana makko. ɓaawo ceerno jattike ɗum ɗo, o addi dalil on ka suratul jinni, wa anna al masajida lillahi, juuliddaji ɗen ko Allah herani, fala tad'u ma allahi, wo taw noddi ɗuma rewi ɗon wondude Allah adana e goto. wa min at-tawhidi an tu'mina bi sifatillah, wono jeeya e tawhid on de gomɗinten sifaji Allah ɗin, sifaji Allah ɗi o sifori hoore makko ɗin gomɗinen ɗi. wa minha no jeeya e ɗin al uluwu lillahi ala arshihi, towitugol kanko Allah wona ka arshi makko. Allah no mari place makko mo yiɗi, o suɓi, o ƴetti on ko arshi on, ko heddi kon noon fof kanko tagi. ko ɗum waɗi si ɓe wi'i Allahu bi dhatihi ala arshihi,
wa fi kulli makanin bi ilmihi allah kanko tigi ka jaati makko e mo ka arshi makko amma gandal makko ngal hingal e kala nokku ɗum ɗo woni finde sellude nden almami maliki maaki mo yeddi ɗum wonugol allah ka arshi o ala diina sabu o fenni alquran mo fenni alqur'ana o yalti diina ɓe maaki tahqiqan ka haqiqingol li qawlihi taala ka allah wi ɗon arrahmanu allah joyi yurmede alal arshi ka arshi makko istawa o fotodiri ay ala wartafa o towi o ɓantike wa annahu subhana ma ibadihi bi sam'ihi wa ru'yatihi wa ilmihi allah noon kanko allah o laaɓuɗo mo wondi e jiyaɓe makko ɓen ka nanugol makko e ka yiwgol makko e ka gandal makko ɗum kala ka wonɗen himo nana himo yiya en himo wondi e meɗen ka gandal makko amma ka zati makko himo ka arshi makko qala la takhafa allah wiyatno moussa e koto mum haruna onon ɗiɗo taw hulu innani makuma miɗo wondi e moɗon ka yi'ugol e ka nanugol e ka andugol fi moɗon asma'u miɗo nana ko wowloton kon wa ara miɗo suti kala ka hewtuɗon ɗum ɗo no tindini wonde allahu ma'ahuma bi ru'yatihi ka yi'ugol ɓe ara yani arakuma haysu antuma kala ka wonɗon miɗo suti on e goɗɗo go arno ka almami malik o wi imamu ina wola fi istiwa o allah fotodiri kayfa dhalik ko honno ɗum woni ni almami maliki maki al istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'a o maki wonde istiwa'u fotodiri ka haala arabu ko anda ko ƴettugol place ɓurɗo towude wontirɗo dow alma al kayfu ko honno noon allah woniri ka woni ɗon majhulun en fof eɗen majja ɗum en anda ɗum a heɓata anduɗo ɗum hay ka nelaɓe annabaɓe hay ka malaikatul muqarrabun a heɓata anduɗo ɗum allah waɗi ɗum kanko tun andi ɗum faami wal imanu bihi gomɗingol meɗen noon allah no ka arshi makko kaka arshi o suuɓi wonugol ɗum no waɗɗi en amma landagol ko honno ɗum woniri ɗum ko an fuɗɗi ɗum ko annade anandode anirede ɗum ɗum ko bidia ko sinca ɗum imamu nasai o maki wa shakku fil istiwa'i kufrun bawahum sikkitagol allah no ka arshi makko o kefera ko halkaygo diina haray wa billahi tawfiq o gandi ko firgo ɗe sifade ɗum yimɓe no woodi tawoɓe pille ɗen kaka pille ɓe ñawinirta mofte ɗen wano ɓe wiyoɓe wa jaa rabbuka wa jaa amru rabbika wona allah tigi aroyta ka dangal ko yamirore makko arata arrahmanu alal arshi istawa ɓe inna istawla o lontini o lammini ka arshi tawale ɓe ɓura allah wawde wolude arabu ko nin allah humpitiri en ko nin duwaɗen gomɗinirde ko nin duwaɗen hoolorde wa salli llahumma ala nabina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu nafani llahu wa iyyakum biddars